Oh my god. Injection. Good morning guys. Fungka hamja thono no hangke nong na hai tisa katal video ti katal vlog bai lam soko hangke tabung hangke kisa fungka ni khai tomoni. Hai bono belai kana bad news khabar hami an bagai. Tendong ni bagai bo. Are morning walk khani ni no kormani bura buar khai brush rok khai ause. Sui bo phai tongo kango thangi tongo ta am hai hangke kisah bini kan nanti tangjak tinggi kah angka so wari kelang tangkai ang nor fungan tabu bawa hayang ni tong naji iko muhai tha oh my god ma hiyo cái hole tam hai nang sai malia asiri siri amte roksi ani khai kapal hamya okay naik na injection orijan nang no nang koras ka tong pasu doktor buno sele songa kan kai ban doktor phung do kai phunu bin na ne kholai hospital ma phekya ko sewar jang mon injection mar injection ai pasta pu pa belai ki kha ma to tension ne lag gaya Amba sa jagi ko amba sa bupra yang gonda sar rok thangmani amer meeting dong ka ban bagu tiffin ong hana hin phaile amba sa chat chai ni ko ko ay log suning chinai tinan bagi sal belai hamli ya funga chiri thangmani nor nukna siwari rikha imoni debrani yaskoni sakabo hangkai kuno tonglian sawang hospital thangka mane kuno nyan saw tok saina ka nahadin saw te vaccine arin saw hangkai pas injection mari jangnai seiwar jangmani hingate vaccine kaisina jaga tini yang kongsa kongni na jaka tabsu jorole kuno yakho mane shorirok uying yakho lum tu sarota ba harum yakho horong no saimia khana update diwon nong hangate kaibri tongo te saita tongo gamung hangke date dijak tongo date no date to mari nai mane injection mana har nai ta bahai te tam khlainai isor jakore bakai chor je khlaimna basini kaham ni bogini khlayo goti thai je jaga tonghono mane ingnai abo te ke banar gai manya jora phakyan kam hai gaban bagai hingke kokore asuk to kunung liya kisa mane bua nang khato phone kiri khabla gaban bagai hingkai jotono hambai blog rasa klaimelia oro medam sonar phaimen ba hingkai bongnar to simsini asek jotono bongnar ni borno nok ni borno simsini wa ba hingkai jotono no hambai rok pelan sim paite jani video no sayo nai to mun bagai tabun ro ani channel subscribe lagi like share te comments hingkai jotono hanai hambai hor kaham te katal video be khana hanai te samal phinai jotono no hor kaham